Abe. Rapat menari kamsi. Rapat nari kamsi Roma ka wakili camat siap persea. Jadi dok mau untuk lansia adong 24 ahani provinsi. Saya pala ma tu akan aposo. Dok bagian ni hapung ile ma tu nalomon rohana. Jadi hani ono ma mana soda pak lansia. Jadi manuntuk mau tu hapung, hurok ke mau tu hapung. Hapung bagiannya do bagian sinatuari dan lagi lansia. Tapi hoda potan akan karyo di kantor kepala desa dapotan nomor gaji 2 juta. Tapi kami dak dapotan. May do hapuk to. Ibareng mata bo. Balaku bereng kamu. Ais na bereng be. Alay hubigi dapotan be akap karyo pe na di kantor kepala desa akan nomor gaji 2 juta. Ibareng ngingim na juga lang ngingim. Juga lah ko ngingim. Ina matuaw. Jadi acik mah takut tong pamata-mata wala hutuntuk na yawon. Ilo sa ulok pon ko pamasuk hom na hupamasuk go tu asal dalam siaw. Ape ang gutulungan natong para mongok kutong marga manuru. Sampai si pakulingi na udah ngarong na kumpahakya daw tikiso mat midahapong ko di bulan 12 tahun 2010 siya. Holan mo nang imana sada do nupe haberdingan na mo nang may mana so pili tu among dang mo na konik ko sampai marmusu do talahano dang na soboy na pangilukman beju-beju siya ni ko siya ko nang arok pangilo api beko songoni na ido nang irin ni rohako asa pola ko pamasok ko to pisput na songoni